بسیار نفرای میبینه که نوارای را پیشنهاد میکنن ملیسا قبیله سنا عینی میراه میگردونه پرابلم ها بسیار جوش میشه تاجیکستان ناحیه دنغره ای ناحیه دنغره ماشاءالله بهترین چخیر در شرکت یکم میدین رفتی اومده گرانی سای قدر ماشین آور کرده سن یگون تایما خساندیش نیست برادر ما مادر ما مثلا خیش توار شما هر کسی که میره فقط میگم خداوند سفرش نکلا سوق سلامت برو بگرده بیاین باش ایس دیل دا چیکار بکی اشون یکی برام ایس دیپورت میکنن اون خیلی بدو رفتیم سوق سلامت گذاشتیم اومدیم را دا یگون کس غم نداد 100% شرکت یکای مویدین بهترین است دستی خالی رفتی ایس میگراسیون که دست خط چی گشتی اومدی نه گشتیم اومدیم شکر راه دا چه خیلی بود گفتن که یک آدم هست همش شون نگاه میکنه خوش تو خیر سوق سلامت رفته اومده استیم علیکم سازی برادرم هنجی سلامتی و شکر الله نام نسب ای که جو میشیم وطن دولت علی هر ناحیه واسه ای بچه ای کدام خوش رو خودش امام علی چور دنیا دایم باورینا کیای با همین خاطر این اکای مویدین جان ما همکاری طولی خیلی شد همکاری سر کردگیم همروش رحیم پروداکشن مرکز خدمترسانی زیارت شاب همروزه از ساعت 9 تا 12 شب با وقت مسکو با داروها و حجامه خود در خدمت شماست. از جمله هر گونه مزها برای استخوان درد و پادرد و اینچنین داروهای ترکی برای پروستاتا، دارو برای رزاندن کرم اشکم و روغن ماهی برای روشنایی چشم. از فرمای عربیان مید و سنمید هر نمود علفهای گیاهی با عسل آمیخته شده داروها برای بسیاری از دردها. هر گونه صابونها برای داغهای رو و دستها و اینچنین شامپونها از فرمای تریچا برای نریختن موی سر و اینچنین خوشبوییها از دولت‌های عرب و ترکیه با نام شیخ و شیوخ. امیدوارم که به شما ان شاء الله که پسند میآید. عموما ما کوشش میکنیم که برای شما محصولات‌های بهترین را پیشکش کنیم. برای تماس بر رقم‌های باوری ان شاء الله که در تماس باشید. باقی در امان خدا. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت و خانواده هستین. چند نواری که ما همراه اکای مویدین جان کرده بودیم یگان نوار ده ایشون دادگی نبودیم که برادرها چخل میروند گرانیت سر چخل میان. از همه شما احترامانه خواهش میکنم با صبر تا آخر برنامه تماشا کنین. نفرانی که گرانیت میرن آدما را ببینن بعدا برین برادر جانا که برای گپ چپش بسیار میشوه. امروز همین خبر برادری که میبینن ان شاء الله سوق سلامت رفتن گرانیت سر گذاشتن اومدن. حاجی همراهشون سوال جواب میکنیم که در راه بسیار نفرای میبینه که نوارای را پیشنهاد میکنن ملیسا قبیله سنا عینی میراه میگردونه پرابلم ها بسیار. حاجی شرکتی که اکای مویدین جان بردگی همین برادرها پر گپ میزنن که در راه چی گپ شد آیا ملیسا مقصد یگون پراور که در راه چی پرابلم های داشتن گذشتن نگذشتن همش ها این برادرای عزیز که در اینجا ایستادگان همش برادرای تاجیک خداوند صفشون از زیاد کنه. نه السلام علیکم اول اکثر که سلام سازی اکا جانم جی سلامتی خوب باش. نام نسبت برادران حسامدین و فخردین استقامت کننده کی جایی وطن کی جوش میشه تاجیکستان ناحیه دنغره ای ناحیه دنغره ماشاءالله بهترین چخیر در شرکت یکم میدین رفتی اومده بابا کما نه اگه جای کمودی شام گو میام 100% اگون کمودی نیست راه در مسئله ملیسا و یا چخیر بدن که جان 100% اگون کازام ندارم سوق سلامت رفتیم اومده نه رفتیم اومده همین اکم یگون کمودی بود دا وای دکمیتو ان شاء الله که رفتی سوق سلامت گذشتی اومده نه ماشاءالله بهترین خیلی با توصیه میتی برای برادر همین شرکت یا نه اکا جان بیاین بچه‌ها به دکمین بیاین سوق سلامت میبرم خوب چی میگردونه با میورا با همینجا مکانی در کوریتونا راه ان شاء الله که یگون پرابلم نشه یگون پرابلم نشه خودم میگم که برادرام یگون پرابلم نشه هزار رحمت کنم اکا جان. سلام علیکم برادرام نام نسب خود برادر جان محمد زاده محمد استقامت کننده ناحیه دنغره ای بچه ولایت خدلون ای کدام ای مرکز خودش میشه یگون قشلو خوش قشلق میشه یعنی چند راستروش نبودم ای کم پاشتی یک سال بود من به رئیس گشته بودم میگراسیون هم راستروش نبود ایس دیل دا چیکار بکی اشون یکی برام ایس دیپورت میکنن اون خیلی بدو رفتیم سوق سلامت گذاشتیم اومدیم را دا یگون کس غم نداد 100% شرکت یکای مویدین بهترین است. برای برادران تاجیکستانی هم را توصیه میتونم اکای مویدین زنگ بزنن همین مردا کتیب بگذارن بیان را دا یگون کس داج نمیان نمیپرسه که تو پاسپورت داری میگراسیونی داری یگون چی نمیپرسه 100% میگذارن میان اکا یگون پرابلم نیست بهترین است یعنی چند همین شرکت تو قطعی رفتم یکم بار قطعی اکای مویدین میرم شرکتی بهترین است. همه برادرای اهل اسلامی تاجیکستانی را
тавсия метем ки акай муидин қадди бираванд бия ягон проблема намешава дина абети соатҳои 12 биромадем аями Москва ина имрӯз соати 8 гаштем омадем 100% беҳтарин ягон камбудӣ нест ака айс рафтанам дар дилтон гуфтем ки тарс будон шояд ака аями любой одами бедакимен рафтанда дар дилаш я тарс я ваҳм меҷиқа ман мегузашта метонам наметоним не ки мо шав рафтем саҳар кати моро гузарондан гаштан овардан 100% ягон камбудӣ ягон чӣ нестай 100% биромадем 100% дуромадем омадем ягон камбудӣ набуда яъне анон бародарое ки даранам палажени мис рехтан документоша намехелану метарсан ки мабодо яке брем дигар граница дуромада наметонем ҳама чи аввал сабабгор аллоҳи меҳрабон мешавад ва баъдан иншоаллоҳ ки чӣ тавсия метӣ барои ҳамуно он бародарое ки документ надоранд ман тавсия метам ки агар ҳами ягон запрет надошта боша главни я любой хел мегзарам я ма бародарое ки дидам да ҳамҷа 1 сол гаштаги мигратсионшон просрочный мегам ма ака я бор регистрация кардагим дигар регистрация кардагим ҳамо одамо қатима гузаштан омадан ягон камбудӣ нашидака 100% гузаштан омадан ягон проблема нашидака ҳазор раҳмат калом акаҷон саломат боша худованд нигаҳбонат боша хайна як бародари дигарам дар бари мо да ассалому алайкум сози бародарам хенҷи саломатиё ному насаб айкиҷон мешин батана давлатали нояк восе бача айкадом кушро қилиш эмомали чорбо чӣ карда бародари азизам и граница рафтем омадем ака беҳтарин бе ягон проблема рафтем омадем шукри худо дарам лесот даже дармунаҳои накардан ҳама шакам худу шал кард масъалаи документатсиёт хуб буд охи иншаалло ягон камбудӣ набуд ҳеҷ надуд дасти холӣ рафти айш мигратсион кард дар даст хати чӣ гашти омадӣ гаштем омадем шукри худо раҳда чӣ хел буд гуфтем ки ягон гаи ягон милиса ягон чиз накард айс рафтан ягон авшучен ягон тарз дар дил буд ки яке раҳда мера мисол ман мекунан проверка мекунан ягон чизи дигар база шукри худо нашид худованд аки ягон бародарое ки ҳамин хел бедокументан ҳамин воқеода рӯбарӯ нашаванд ҳамин хел бираванд соҳ саломат бигардам бия на акаҷон барои ҳам бародаро чӣ гуфтани бираванд ба ширкати Муҳиддин ён я бародаро беҳтарин ширкат аст иншаалло ки ягон камбудиш набуда бале ҳазор раҳмат акаҷон саломат бошен ана дӯстони азиз нафаре ки бо мо ҳамроҳш суҳбат мекунем гап мезанем ина акай Муҳиддинҷон бародари азизе ки мо айном яъне бародар гап мезанем барои подписчико барои анамо нафароне ки моро ҳурмату иззат мекарданд граница мегузаштанд бародарони азиз аз ҳамин сабаб ҳозир ҳар касам реклама кардан кинай намедони одами боваринок кияй ба ҳамин хотир ин акай Муҳиддинҷон мо ҳамкориро тӯли хела шед ҳамкориро сар кардагем ҳамроҳ то ҳамин рӯза ягон шикоятҳо шидаги нест ва худо мегем ки шикоятҳо ҳам нашава ин бародароро соҳ саломат бибора биёра медонем бародарҷон ки ҳама дар мулки ғарибӣ барои як меҳнати ҳалол меем як дақманони ҳалол ёфтан бародарҷон ҳамиам мебара барои зиндагиш мебара бародарҷон шумо ҳам мерем барои чӣ мерем ки дар ҳамҷа як тав як тайдигаш нақапан депортон накунанд мисол айкортон намоне бародаро барои ҳамин иншаалло тавсия метем и бародар фақат сабабгорай бародарҷон ҳама чи дар дасти аллоҳай марг зинда ва ҳамаи моро аллоҳи меҳрабон худаш дар тақдирмон дар пешонаимон навистагиай фақат вақте ки мо сафар да буромем дуои нека кардан дар кор рафта омадан дар кор бародарҷон барои ҳамин ҳамеша гарантия метем бародарҷон ки то қадри имкон дастгирӣ мекунад кӯмак мекунад ки ба ягон мушкилӣ шумо дучор начен лек иншаалло ки чизе ки дар рӯи замин боша ӯ кор ҳалшавандаи ба ҷуз марг дӯстони азиз мебинед дар границаи қадар мошино авария кардесанд ягон таймои хисандиш нестай бародари мо модари мо мисол як хештавори шумо ҳар касе ки мерава фақат мегем худованд сафарша некунад соҳ саломат бурава бигарда биаина бош тавсия метем ширкати акай Муҳиддинҷона ҳама каса ба ҳамин ширкат мере номерои боварӣ дар рӯи экран мондагӣ дорен надорен фарқ надорад иншаалло якумаш аллоҳай мебарем меёрем проблема нест ай Украина омадаги ё через Беларусия любойш мешава ҳамин запрет набоша любойш мешава документ дошта боша кадомиш ки мерава пеш ай рафтан мақсад масъалаи документош проблемаи як бор запретша бина проверка кунад ҳамин запрет метонем проверка карда ё не проверка мо намекунем запрет набоша любойш мешава регистрация дора надора мигратсионка дора надора любойш мерава иншаалло меояд акай Муҳиддинҷон то ҷое ки ман донистам бародарое ки ҳастанд мегӯянд ки вақте ки регистратсия надошта боши ё мигратсионка проблема ай суд омадан ду варақи паспорта мекананд дигар проблемаҳо мумкин чор нишаи и ҳолатошам шиданаш мумкина ё не ягон бор дар не ин хеле ягон бор шидаги неста уҷадам одамои худтон ҳастанд иншаалло одам ҳаста ҳамашон нигоҳ мекунад хушрӯ хай соҳ саломат рафта омадестем сама главне ҳамин гап нест ҳазор раҳмат акаҷони азиз ман фақат бародарои азиз мегем касе дар эфирен я лайка дареғ надорена иншаалло ба ширкати Муҳиддин бошен бо абзори мошиноша барои шумо пешниҳод мекунем дӯстони азиз хайр то барномаҳои оянда дастгирия фаромӯш намекунем иншаалло боварӣ дорам ки ҳамат ба ҳамин ширкат мерен
با کار و با زندگیمون ان شاء الله خوب میشه. خیر دوستان عزیز.